Neki branitelji ili članovi Domovinskog pokreta kažu ne, mi smo za Domovinski pokret, ali nema veze što oni kradu, barem kradu naši. Ne postoji prihvatljiv lopovluk. Lopovluk je lopovluk i on obespravljuje i osiromašuje hrvatske građane. Od takvih i tih koncepata, blokova, političkih uvezanosti je pobjeglo pola milijuna ljudi iz Hrvatske. Koja je razlika ići sa Domovinskim pokretom ili sa HDZ-om ili sa SDSS-om ili sa bilo kim iz tih vladajućih? Nema nikakve razlike. Imate jedan baš onako plastični primjer gdje se vidi da su svi zajedno u komplotu. To je afera HEP plin broj 2. Dakle, imate Vujnovca koji kupuje plin za cent, prodaje ga za 106 eura Tomaševiću i Možemo, koji kaže ja ne mogu raskinuti ugovor zato što je on dobio bi penale, što je laž. Svaki ugovor koji je štetan je ništavan, ali on se pravi bedas zato što je u tom komplotu. Onda imate Domovinski pokret koji kaže ko dira PPD i Pavla Vujnovca dira Hrvatsku. I onda imate SDP koji je stvorio u svojoj vladi taj isti PPD. Dakle, imate Možemo, ne možemo, Domovinski pokret, HDZ, SDP, HNS, svi u istoj korupciji koja košta hrvatske građane milijune i milijarde. Što to nudi lažna oporba? Ona nudi prekid korupcije HDZ-a kako bi onda oni to radili na njima simpatičniji način. I sad treba s njima ići zajedno da se ojača. Pa mi njih moramo srušiti.